Yesu atwitangiye nta kintu yari abuze, nta kintu yari abuze. Iyo rero tubitekereje tukabitekerereza mu mubiri, ntidutekereze yuko yari Imana. Ntabwo Yesu yari ingorwa kugira ngo aze kudupfira, aze gupfira wowe uteye gutyo. Ntabwo Yesu yari ingorwa, yari Imana ijana ku ijana. Tubivuga gutyo kuko tutabizi, ariko yari Imana. Yahimbazwaga n'abera, yahimbazwaga n'abamarayika. Ashaka rero kuvuga nihuse imbaraga z'umusaraba. Umusaraba wa Kristo uduhishurira urukundo ruhebuje Imana yadukunze, ukaduhishurira agaciro tugira imbere y'Imana kandi tudakwiriye kandi tutakoreye.